mara singakhona ukukhuluma ke toti la uSikoni lobo wazoyiveza ke indaba lekithi maye uthi bona iveza sathi no sihlangana kungakho izolo sithethe isinqumo sokuthi okay ke sihlanganeni ke siyifamily ke sibone ukuthi mhlambe into lesingayilungisa njani ngibeke ukugcwala isandla akhe ngibuze ke ukuthi nase lesikhulumisa indaba yekarata ngoba simfonelile ngisho udade lo phethe ikarata liyeza ngubani oyophatha ikarata libuyela kuma angisho njengoba ngizwe bathi uma nawe uyabereka ngisho naye unemadlana yakhe ayiphathako nokho abanye anazi ukuthi wenzani ngayo ngisho la ekhaya imali uma la eholako so ngamanye amagama le yakababa azoyibamba nizokhona ukuthi kugcina kubereke yakababa ukwenza okunye ngoba nasele bathethene nje bathi babambisane bethu angisho ngiyacabanga ukuthi umunye nakathi zengikhipha lokhu babambisane yabona so maye ngiyazibuza ukuthi nase isimo sinje kokwenzakalani ngoba ngizokhulumisa indaba ukuthi niyeza niyathola amafriji kuvuza amagazi ukuthi akuna responsibility like I think into le yayenzeke before ndifike ngoba ufika kwami ndifikile ndathenga igesi apha ndathenga igrocery yonke ephelele futhi akho ndishota ngendlela apha yokudla yes so which means yonke into ebishota ndiyenzisa ifactory leyo ibiphadlekile leya ngapha ndayibhatala imali yakhona ngemali yam futhi yayiva so yonke oko ndifikile mna yonke into ndiyayenza ngendlela yam andihlala endlini engenakudla ngoba ndiyazazi uba xa ndifuna upheka ndizawupheka xa ndingafuniyo ndifuna ndizitya namaxesha wam which means but ndenzela abantwana masibahlele nje balambile kokokoko you understand sihambile sayefalisa apho sathenga ukudla kupheleka ukudla sinako yonke into yakho nenyama nefridge le igcwele futhi igesi ikhona futhi itheka ingathi yaphela ndimane ndicala ithi othi 11 ngoku ndiyabe ndoyithenga 100 rand ndiyifake you understand so into ezidibe negesi nento ezidibe nokudla zikhona zona yes ndizenzile ngemali yam zona okay wena ukhona full time like ndikhona ngoku ndisandofika ndisandoceda akudalanga ndikhona akudalanga ndifikile ithe ukuthi ubeni fika ngolwesithathu Wednesday ufika kwamapha ndithe ndawufika ndabona uba ikhona into ndazenza ngokwam zonke izinto yes akho ndingekho ukutya kuphelele kukhona kuphelele isishebo sikhona igesi ikhona akho ndingekho epindlini apha yes so ngamanye amagama ungubani igama lakho uDipuo yes ngamanye uDipuo angayithatha iresponsibility mhlambe ukuqalelela or ukunakela mhlambe kwabakhe noma bafuna ndingakwazi izinto lezo yeah ukuthi mhlambe bali kuphuma kuye if yavuma yena kaloku umuntu akaforcwa ngento yakhe umzekelo urholile andikwazi ufoster ngomrholo wakho uba yeza so naso you understand because iba ngathi ngoku umuntu umphethe phuma kuye if yena uyavuma njalo bese ndingayenza into leyo okay akhe ngibuze ngubani omunye mhlambe sizamfaka khe ngizwe ndimdede umuntu omdala kwabantwana basekhaya bona ngeke bakwazi ngeke bakhona uberekisa imali bona even kwamna ndim okwazi ukuthi yabona ngoku so ushoti nje nanje ndim but abantwana abancinci abantwana ngeke bakhona yenza into leyo ifana ke nento shota bona bashota ngazo ndim obabonayo ndithi siyambuka into ethile awunayo bekhona nto yayithenga akathethi nina ndizibonela ngokwamphapha uba yes okay so uba yini ke wena ungakhulumi noma mhlambe umama wakho nomama njalo ndathi ikhathi lakhe kose ke hlala pha kumapha okay umama wakho ikhathi lakhe naye imali akhona uyayimisuse uyisebenzisa ngendlela engasingi kaloku mna ndihlali apha ndiyazi kwenzeka ntoni Sibari sinombuzo ngabo ndiyazi sorry umbuzo wami akuchuda ba umbuzo wami bengibuza ukuthi Dipuo manje mawubuye nje like ubuyele futhi or usazo ubuyele futhi nje okwanje awusangeke usaphindukele emuva ubuyela nje ngapha okay no ngifuna ukwazi net lokho so yilele nje utata nomama into zabo kosekazi bezilapha kum kwanza xa bezibela le bayenzayo bayiqhela uyenza if imali bayimosha bazawumosha enye but if imakhadi malapha kumapha ngeke bayimosha imali leyo ndicela ungaxokisa ndimosha imali nje njalo akhe ngizwe nabantu abadala bakolaba kwamathikeli ukuthi bathi ngiyamuza umntwana ukuthi uyena uyazinikela ukuthi angathatha iresponsibility yokuqala ukuthi nani kusasa nizokhona ukubona niblame nithi no lokho umntwana azange akwenze yes kukhona abanye abantu abangasho ukuthi
why umntwana afuna ukuthatha responsibility yabazali bakhe ngoba njengoba sesibonile ukuthi abekho responsible in terms of imali yabona so ngamanye amagama yena uyazinikela uyasho ukuthi mina voluntarily so ikhadi lemali lifikele ngapha ngakini so maye umbuzo wami engizibuza ukuthi mhlambe indingo zakababa lezo ezinye azifunayo uzokuqelela wena namkha uzokwenza uzokuqelela uzokhona ukumtshela ukuthi ufuna bamathile uzokhona ukuthi okay ke sizoma ngapha umbuzo Loshana yebo mina nami Jesi ngifuna umuntu ongaphathi ikhadi ukuthi bathemba bani manje umntwana lo Dipuo lona bathi bathemba yena uright udipuza kwenza zonke lezi zinto mara kuzokose kucheckwe ukuthi wenza ngeqiniso na ngoba babakhe nomamakhe badlala ngemali ukuthi ungakho nekhadi lihlala emzini imali lathi ukuthi iyadlala nedi yafika ithenga utshwala yadakiwe ene Dipuo saba ukuthi imali ungathenga utshwala iliphu lawo yazibeka sokuchecka phela nathi sokunaresiza la sokubona ukuthi uthengile izinto zi-enough and can clean nangendlini apha and ubuthi naye umuphi pocket money yomberegweni yangoJanuwari ukuthi abe nemali like ukuthi sorry ngokuqhawula le ubaba lo fanele umuphi imali kaJanuwari every month kunemali fanele umuphe yona nethi naqeda ukuhola umubuza ukuthi ufuna mali uyithathe le imali and fanele nokujoina ne-society into ebaluleke khulu vele kusasa or ngolosigangi bethi umvulo la sibuye kudosa i-statement imali Dipuo lapha fanele nichoose ukuthi nifuna yiphi i-society and kose nijoine i-society yokudosa ebank i-society enidosele ningayilandi straight ukuthi nilokanzi nomama khona yilo umphatheli ikhadi mama khona akacela imali uyamnikela fanele vele ubaphilise wena the way ubona ngayo ngitsho wena nguwona engqondo la yes yathokoza bengisaba ukubuza umalume ukuthi lokho uyakuvuma na ngekhadi ingakho bengisabuyela malume uyayivuma indaba le ekhuluma ukuthi uDipuo uzokubambela ikarada lapho ukuthi lingahlali kumashonisa ngisho wena ukhona ukuzibambela lokho naye alibe ngapha ngekhaya lingabi ngaphandle ubona njani awubona inkinga lapho yeah sewulandelela malume ukuthi ayachapha bawara wena so ikarada njengoba ngishilo ngicabanga ukuthi ilanga la namhlanje angeke lichinge ingakafiki uzokufika ikarada uzobuyisa umashonisa yangizwa awusabuyele kuye ngaleza angithi yokufuna imali angiboni ukuthi ungayithoga imali njengoba uDipuo azokuthatha i-responsibility ukuthi nangabe mhlawumbe khona ukuthi uzothoga ngakho uzakhona ukuthi akuqalelela ngitsho kubereka wena nakho inkinga ukuze akubambele ukuthi nje imali yakho ugcina unikeze umuntu ukuthi athathe responsibility ngekarada lawo maye responsibility zokuthatha umuntu ongaphandle ekhaya angisho maye ngicabanga ukuthi endabeni ikhathi sesidlulile angisho siyavumelana sonke iye awanevuma yena thina yeah endabeni ikhathi uDipuo uzokuthatha responsibility mama uyizwela ngisho ngisaba ukukhuluma ungamalume yena uyavuma ngamalume ukuthi lakhe hlale kuDipuo yeah ngisaba ukukhuluma futhi and ngisaba ukuthi Dipuo wenzele nomntwana engirholwane kancane hayi cash vele ndisifunayo yeah sizwe ndisifunayo yeah mthengele nesukesi izinto zakhe zibe right ayisukethi unazo zona yeah ningathomi bathi right unisphela sendispende ukudlulela nje ngiyazifuna zona ndifuna benezakhe siye ku-hiring because i-most yazo ndizihayirishile and ndisebenzise imali eningi kakhulu yeah so nje kosekayenzeke leli bendibuza kumama notata ndibuza during the year unyaka wonke lo zichip indwezi phakathi konyaka besabo sebebenzele ndichilo kumama notata ndifike ndabangxolisa bona bethu banivile so koseka ndihamba ndorenta ukho ezidurayo ngoDisemba fanele because yonke into kasambuka phaa kuye ndiyimali yam yonke le ndibangxolisile nditshilo kubo ndathi irongo nto eniyenzayo but ikurayithi akho ngxaki siphumile apha yeah nilungise nayo le but uqala unyaka ozako lo siqala uJanuwari lo ugogo lo omnye uthe uthema incamo into ezinjani into ezinjani so uthe ufuneka athenge izona uzamenzela ngogwayiki so koseke ndiyenza into leyo yeah ke sizoma ngapha naye khona ufuna ukuphawu yeah kuzama ukukhulumela phezulu nyana mama ngimrazana walapha sihlangene ngesikole nobutama so mina
khe ngithi uDipuo usanda kufika ekhaya bona ufike uneveke ezithu nje ala mara nokho ungathi uyayidlalanyana indima mara kunento ngibawa kibazali bakhe ihlonipho babambane kuhle baphathane kuhle kube nguma nobaba kube nabantwana ekhaya kube ipatho yoma nobaba ubaba adlale indima kababa uma adlale indima nomntwana adlale indima umntwana ingabi umntwana lekuthi ukhomba ubabakhe ngemuno and then bese nomama naye kanjalo-ke akhombe abantwana bakhombe ubaba baloku bathukana so ngibawa ihlonipho ibambiswane phakathi komkhaya lo awa nami ngiyayithokozela ukuthi uzaliphatha mara sizokuloku simkala njalo ukuthi wenza into e-right mangabe akenzi into e-right uzokosta ukuthi naye simfake emadolweni Okay. Yeah.